Kepada yang terhormat Ibu Hajah Luluk Nadif Ulfiah, ahli media atau yang mewakili Kepala Playgroup Miftahul Salam, dipersilakan menempatkan diri. Santriwan santriwati kelas akhir Playgroup Miftahul Salam. Bilal Habsyi Arindra Sudrajat, putra Bapak Indra Sudrajat, Broto Slahung Ponorogo. Andika Tegar Maulana, putra Bapak Jainal Abidin, Jebeng Slahung Ponorogo. Arzeta Hyuga Kurniawan, putra Bapak Wahyu Kurniawan, Kambeng Slahung Ponorogo. Azam Aulian Langgeng Saputra, putra Bapak Adi Sukesa, Kambeng Slahung Ponorogo. Erlangga Wiradharma Gandhi, putra Bapak Ginanjar Prasetyo, Bausan Lor Rayun Ponorogo. Hasim Al-Ghifari Satria Budi, putra Bapak Budiono, Kambeng Slahung Ponorogo. Hazik Kayas Al-Fawaid, putra Bapak Muhammad Mundir, Kambeng Slahung Ponorogo. M. Zain Maulana Asyafiq, putra Bapak Mulyono, Kambeng Slahung Ponorogo. Rafasya Elvano Kalandra, putra Bapak Srionto, Kambeng Slahung Ponorogo. Ahsana Matsawaya Hilyatul Maula, putri Bapak Muhammad Soirudin, Kambeng Slahung Ponorogo. Aisyah Maurina Saki, putri Bapak Bayu Tri Cahyoko, Kambeng Slahung Ponorogo. Alhamdulillahi Yumna Kuma Safira, putri Bapak Moh Jailani, Kambeng Slahung Ponorogo. Keisa Putri Natania, putri Bapak Imam Syafi'i, Galak Slahung Ponorogo. Elmahira Aimah Hitanala, putri Bapak Sugeng Santoso, Bausan Kidul Ngrayun Ponorogo. Fahimah Najihah Ramadhani, putri Bapak Muhammad Yahya Tohari, Kambeng Slahung Ponorogo. Faiza Azmi Al-Fatun Nisa, putri Bapak Nur Rahmat Al-Fauji, Kalisat Bungkal Ponorogo. Maimanah Zahro, putri Bapak Moh Syafiq, Kambeng Slahung Ponorogo. Nadia Salma Zuhairoh, putri Bapak Salam Basuki, Kambeng Slahung Ponorogo. Nafisa Aulia Agustin, putri Bapak Tumiran, Kambeng Slahung Ponorogo. Raihana Anissa Hayyin, putri Bapak Rusnadi, Broto Slahung Ponorogo. Ratu Ayu Khadijah Sakinah Ahmad, putri Bapak Ahmad Nasimul Falah, Kambeng Slahung Ponorogo. Sena Zakisa Atabina, putri Bapak Danang Prasetyo, Caluk Slahung Ponorogo. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih.